Desi 100.000 bantuan jang orang waras pasti darah datang mau bantuan jang mau gelo darah datang mau ngaku gelo. Gimana goblok? Aneh. Aing menang bantuan, Orang miskin ya. kita datang jam 1, datang jam 4 subuh nih kawan. Sapu puting gede sare, kamu beli beas. Kamu tidur semalaman demi 100.000. Hari duit 100.000 nah kemana tuh? Majikan pegang. Harus 1.000 lapor. Ripuh. Membela dunia itu ripuh, bela dunia itu ripuh. Dunia 100.000. Paku aku di ngaban. Siang apa sih aku? Ciduhan mah. Supaya apa? Maka tinggali bocorna.